आमच्या जिवितान एकूच पावटी वर्साक येता तो आमचो जल्म दीस। त्या दिसाक आमची फामील सोयरी इश्ट मित्रां खोशेन आमकां कोत्तात वीश। आनी एक वरोस बरें मेवलें म्हूण देवाक आर्गां दिवंक आयकोतात मीस। आयज 50 वर्सां पुरी जावन आपलो जल्म दीस मनयता मारिया फेर्नांडीस। रोजारियो आनी कार्मेलिनाच्या एकवटाक जल्मली गांवान कोलवा। तेग भावा मोदें व्हडली भयण भावाची कोरी सेवा। जिवितान खोस काडून वयर सोडली आपल्या जिवाची करूंक ना पर्वा। 50 वर्सांची पिराय जाल्या फुडलीं वर्सां बरी दी देवा। 50 वर्सांची पिराय जाल्या फुडलीं वर्सां बरी दी देवा। देवा निर्मिलेले त्या पोरमोळे क्लेमेंत मारियाच्या मोगान पडलो। मारियान आपली खोशी दाखोवन कावेलोसी इगोजेन 7वो साक्रामेंत जोडलो। रोकडीच एकवटाक दुखलेंसी जल्मो घोराब्यान ताळेन उजवाड हाडलो। 2 वर्साची आसतना मारियान कामाक क्वेट वचपाक रस्तो दोल्लो फुडलो। मारिया क्वेटाक त्रास काडून आराब्याच्या घरान काम करी। गोंया येवन एकवटाक दुसरो पूत जल्मो खोशेच्यो वावल्यो जोरी। बाबा मेवन 3 वर्सांचो आसतना अकस्मात दुयेन पडोन जाली ना बरी। दुयेंस कसलें तें गोमोना जालें दोतोराक दाखोवन तोरी। दुयेंस कसलें तें गोमोना जालें दोतोराक दाखोवन तोरी। मारियाच्या जिवितान घडलेली खबर सोत सांगता घडून सांगोना काणी। केस वचोन आंगान बारीक जावन मरणाचे तोडीर कश्टवताली फामील पूण रडो दुखानी। वखदां लागोन आसली पूण सायबीण मायचेर बाबा दवरून गेली माड्रास वालांकानी। गोंया येतोच मिलाक जावन बरी जाली वेलंकनी मायशीन मागोन येतोच तिम्यांनी। उपरांत मारियाच्या एकवटाक तिसरी दुफावो केली देवान। क्लेन्सी मेवन आनी वेरोनिया तेगाय भुरगीं बरीं स्वभावान। मारिया युके वचोन भुरग्याक वेली सायबिणीचे मोजोतीन आयज बरी आसा जिवान। 50 वर्सांची तुका पोरबी दिवंक म्हाका देवान बरोवंक बेसावान। तुका बरें मागोन एक आतां भेटयला रोग भावान। उलटा भयणीन आपल्या पासो जायतें केलां कातार मुटला ताच्या नांवान।